hedduu jaalatanii nyaata baay'ee mi'aawudha. Garaa gabaabaa yeroo gabaabaa keessatti nyaata hojjetamudha. Kanaafuu wanti kun osuma nyaatan iyyuu jaalannoo qosachuudha. በጣም የሚጣፍጥ በጣም ደስ የሚል ምግብ ነው። አብረን እንሰራለን ከኔ ጋር ሆኖ ነገኝ ፊ ጃለለ ወቀትን ፋባየቱ ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶታ ማቲ ሲንቄ ተንተርተን ፈያከኝ እንስራከለን ዋቀኝ ሲንቄ ሁንዱማ ከይሰን ነው አካ አርጋ ጅርተን ካ ፓስታ ጉሞጎርና ሰን አንፌላ ጅራ erga inni feelee na bilchaatee boodammoo lukkuu wajjin akkamitti akkan hojjedhu waliin wajjin jechuudha. Lukkuu kan mana keessaa qabdan ta'uu danda'a garuu bireestii yoo ta'e isa foon isaa sanasoo ta'e filatamaadha. Akkatti mummureen sirreessaa garuu kana narra qabu lukkuun yookiin foon lukkichaa baay'ee xixinnaadha yookiin immoo xixiqqaadha jechuudha, baay'ee gurguddaa miti. Kanaaf isin akka isin agarsiise tokkicha san akka isin agarsiisan haala san hojjechuu dandeessanii haala kanaan akkamitti akka bareechanii baafnu jechuudha. Maalitti fayyadamte akkamitti Taakan jedhamu sanis na duukaa bu'aadha. Nyaata baay'ee jaalatamaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Keessattuu warroonni arabaa kan nyaata qayyayyuu hin danda'an baay'ee jaalatanii karaa Chaayinaas karaa arabaatti naan soo deemtan jechuudha. Akkuma sitti tolee deemtanii biyya keenyatti waxii bicha hojjetama garuu karaa adda addaatiin lukkuun hojjechuu hin danda'amu waan ta'eef isa wajjin hojjennaan duukaa bu'aan isin jechuu jaalladha. Akkuma argaa jirtan isa erga akkasitti mummuree nacci shunkurtii yookiin shunkurtii adii daakamaa qullubbii adii daakamaa jechuudha. Nacci shunkurtii tafacca nacci shunkurtii na የተጠቀምኩት የተፈጨ ሽንኩርት የተፈጨ ሽንኩርትና የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። ሁሉም ፓውደር ማለት ነውና እዛን እንደበለዳ ሶግደ ጥቂት ስትል እንደበለዳ አትራንሞ ጉራም ላላ መገሩ በርበሬ አከጃላላ ከሰንት ጀቹዳ ሆባ ይሰንት ጃላተን ትባይ ሱዳንዴሰኒ እንጃላተን ታንሞ ጥቂት ሱዳንዴሰኒ በርበሬ ዲማ በርበሬ ድግሊዚ መነከየ ሰበለኝ ድልኝ እንደማሞ በርበሬ ድግሊዚ እናመንጉ ዋንተ ባይኛተን ኢሳ እንደበለዳ ጀቹዳ የተደለዘ በርበሬ ሁሉም እኛ ቤት ውስጥ አለ። ስለዚህ እሱን ጨምራለሁ። ቀይ በርበሬና ጥቁር ቆንጆ በርበሬ ጫው ጨመርኩበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ እሽት አረግና አዋህጄ ስራ ይቀጥላለሁ ማለት ነው። አካት እርገን ወሊን ገይም ቦዳ ሰው ግዳገስ እንደው ቀማሚ ሰው ግዳቀው ከነ ቀማሚ አዳዳው ፈየዳው ነው ጥቂት እንት ብሎ እንደሰኒ ገርገም ግዳቀው ፈየዳው ነው ሰው ግዳቀው ጥቂት ብሎ ዘይቱን እትቆለጀቹራ ዘይቱን እትናቄ ሽንኩርቲ እንደሆነ ፈየደም ፍዳካውን ፈየዱ ዋንተ ሽንኩርቲ ያኩት ጎተሪን ሆ ቀባተኒ ዳዳለት ብሎ እንደሰራኩ ተቆይ እንቀቡ ገሩ ወይራ ዘይትን ሱን ባይ ፍረታ ማራማንቴ ፈንሳን ጀደንሲን ጀቹ ጃላዳ ስትቆይራ አኩ ማርግተን ከላኩ ነው ስትሞ ኤሌክ ኤርገን ኦ ኢሴ ጀቹዳ ሀገታዋን ከሰንስ ኡት ኤሌ በደንቢቶ እስኒ ጀላሞ ይብደት ጉደቹ ቀባ ጀቹዳ አካ ብሻን ሲንጀላን ተፋን ጀቹዳ ብሻን አካዴሚክ ደሙ አካና ዲሞቱን በርባዳ ለምሳሌ chicken breast kun foon isaa kuni akka biyya keenyatti garuu daqiiqaa mudhan sun immoo nuuf fayyadamu. Namni biyya keenya kan badambi itti bilchaate nyaata waan ta'eef isa fayyadamni. Kanaaf inni biddatti baay'iseen akka inni bishaan na jalaa hin deebisne ውሃ እንዳይተፋባችሁ እሳቱን በደንብ መጨመር አለባችሁ። እሳቱን በደንብ ከጨመርኩ በኋላ ቀይ እስከመሆን ድረስ ጠብቃለሁ ማለት ነው። ibidda irratti baay'isanii daftanii galabatanii jechuudha. Akkasii diimatutti bishaan deebis hin bareedu jechuudha. Sakaleen isaas hin bareedu kanatti haganni ibidda keenyatti dabalee akkana ta'a. Amma immoo wantoota isaaf na barbaachisanii aannan burcuqqoo tokkoon fayyadamee aannan mana keessaa fayyadamtan gurgureen ta'uu danda'a garuu aannan fayyadamanii jechuudha. Aannan burcuqqoo tokko chicken glass yookiin immoo burcuqqoo keessa kan jiru jiibinii jechuudha. Jiibinii sammaan kaalaman fayyadamee amma har'a karaa addaatiin jechuudha. Aannanichaa fi jiibinii sanii ergasii immoo ሙዘሬላ ቺዝ ይችላል። ሙዘሬላ ቺዝ ነው ተጠቀምኩት ማለት ነው። ሙዘሬላ ቺዝ እና ኦርጋኖ ያላችሁ ቢሉስም ይችላል። ኦርጋኖ ፍሬሽን ካላችሁ ይሄ ኢታሊያን ከንጀራው ተኩንጅራ ግሪኒ ተይ ከንጀሩ ይችላል። ኦርጋኖ ሰለት ፈየደሜ ኦርጋኖ ከነ ከፈካት ኮራሪ ሳተ ኮምብራ እንጀራ ግሪኒ ከነ ኢታሊያን ባራቴ ዋንተ ኩጅራ ይችላል። ገሩ ይሰፈየደም ይሮባ ይዳ yeroo biraa gaafan argadhe gaafa isheen madaan koo fidde isin mangalcha suuraa isaa jechuudha. Isa fayyadamtanii nan daaka jechuudha yeroo walirratti. Isa kana nan daaka kunoo lukkuun gemmoo akkatti naa bilchaate naa diimatee bareedee jira. Kanuma irratti immoo bireetti wanni bira fayyadamu hin barbaadu osuma irratti fayyadamu jechuudha. Kun akkatti bareedee diimateera kanatti bilchaate jechuudha. Amma isuma lukkuu kee erga irraa fuudhee isuma irra san irratti immoo zayitii kee dabaladhaa jechuudha. Zayitii kee dabaladhee wantoota na barbaachisan ergasiitti godha. Shunkurtii maratan xiqqeessii xabbasaa shunkurtiitti baay'isuu hin dandeessanii akka jaalala keessanitti garuu shunkurtiin baay'atu suphaa hin qabu waan ta'eef shunkurtii fi ግማሽ fayyadamee jechuudha. Mataa tokko bakka lamatti addaan baaseen fayyadamee ለዚህ ሽንኩርት እንደፈለጋችሁ
ማብዛትም ከፈለጋችሁ አብዙበት። ፓስታ ስለሆነ ብዙ ክሬም ስላለው ይሄን ያህል ሽንኩርት ባይበዛበት ጥሩ ነው ለኔ ማለት ነው። እኔ እንደዛ ነው የምወደው። ያው የምሰራበት ቤትም እንደዛ ነው የምወደው። ስለዚህ ትንሽዬ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ ይችላልኝ ጣም እስከሚጠል እዚህ ጋር ቅቤ ካላችሁ ዝብዳ የኦይል ማትፈልጉ ወይም ደግሞ የወይራ ዘይቱን የማትፈልጉ ሰው ቅቤ መጠቀም ትችላላችሁ። ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ለምን ያጣፍጣል እንጂ ምንም አያረግንም። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ ከጨመርኩበት በኋላ ነጭ ሽንኩርት እንጨምርበታለሁ። ለምን ከሽንኩርቱ ጋር እንደምስማወድልኝ ማለት ነው። ዶሮ ላይ ስለተጠቀምን መተው እንችላለን። ነጭ ሽንኩርቱን ግን እዚህ ጋር ስጠባበስ ምስል ይጣፍጥልናል እንጂ ምንም አያረግንም ማለት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ምርጥ ምግብ ነው ምንልን ኛተ ባኤ ጃለተሙ ኦፊ ኬሰን ትገመደኒ ኛተሙ ታአጀቹ ሽንኩርቱ ፊደኒ ክሬሚ ዳይተ ሰነርትና ይጠንጀቹዳ ክሬሚቲ ዳከተኒ ማሽን አንዳይተኒ ቆጴፊተሰኒ ፊደኒ ተነቃጀቹዳ ሙዘሬላ ጥቆሽት ደበላዳዳ ማፊ ሙዘሬላ ተጥቃተ ሙፉፉለቱ ሙዘሬላ ዳኩ ተኤፉ ጀረሰን እርገና ፊሴን ሞተክትቅ እርገጀ ፊዴን ሙቁርናቱ ተነቃጀቹዳ ፈና በጣም ምርጥ ምግብ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። በጣም ጣፍጥ በጣም ምርጥ ምግብ ነው። ይሄ በክሬም ምናምን የሚሰራው ምግብ በጣም አሪፍ ናቸው። ለምን እኛ ጋም እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ሰላም አድርጎ ፍቅሩን አንድነትን ከሰጠን ሀገራችን ሰላምና ካደገችልን ብዙ ነገር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ምግብ ብንለምድ ለራሳችን ይጠቅመናል እንጂ አይጎዳንም። ኛ ተገረገራ በረቹ ኑ ፈየደመኒ ኑ ሚዱ ጀቹዳ ዋቀየ ብየከኝ ነገር ነው እያዘኩማ ነው ፈያፊ ኡንሪዮኑ ከኔ biyya keenya sanna guddina argatte waan adda addaa hojjechuu dandeenya waan ta'eef kun umuriin kun asirraan ga'ee jira. Erga asirraan ga'ee muujuu amanaa bilchaatee waan hunda argamu eega kireemii keessa gootanii ibidda baay'een barbaadu jechuudha. Walumaan geessa malee ibidda barbaadu. Lukkuu koo fideen irra godhadha jechuudha. Lukkuun nafatti hojjedhee lafa godhe lukkuu koo fideen irra godhadha. Ergasii baddaaran orgaan irratti bittisuu dandeessanii akkasumas hin jedhe baala Itaariyaan kan qixalaman tokko jira isnes irratti bittisuu dandeessanii gabbiraasanii fakkida amma mana keessaa qabu waan ta'eef ቪዲዮን ከከናራ ከነፈካታ ሆጃለተ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እና በጣም ነው ተወዱት ከነፈካታ ቪዲዮን ከከናራይ የቢጄ ከኛ ጃለተ ቁማ ነገን ሃው ሱዱ ጋር ረቢ ከን ዳገኙ ከን ጋሩን ዱላ ረቢን ከኛ ዲፋማኑ ላተ ቢጄ ከኛ ነው ሃቲሱ እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ይጠብቀል። ፍቅር፣ ሰላም፣ አንድነትን አድለን የመጣብን ጾርነቱን መክሰፍቱን ሁሉ እግዚአብሔር ያስታግስልን። የእውነት የሞቱትን ነፍስ ማለት ያሉትን ይጠብቅልን። ውድ ቤተሰቦቼ ከዘረኝነት እንጽላ። ዘረኝነት አይጠቅመንም። ቤተሰቦቻችን፣ ህዝቦቻችን፣ ሀገራችን መስዋዕት እያስከፈለ ነውና ሁላችንም ባለንበት አቅም ወደ ጸሎት እንመለስ ነው የምላችሁ። ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው። ዘምቱ ቪዲዮ ለታንጓት ዲዩት ነጋና ቱላ ነገ ሚኪያ ታውታው